kuvanga izi ngabo zikajyamo hariya ejo ikibazo kikongera kikavuka. M23 izaba yibuka ngo afande Yves twarabanaga hano wacu ari muri turi muri M23 uyu munsi ari muri FARDC, kandi iyo scenario abantu ntibayirengagize. Ni ibintu bishoboka cyane ko bivanze byaba bihindutse ikindi kintu. Amerika ntabwo ifite umwanya wo kuza kwanariza ibyo bintu, iranariza amabuye gusa. Icya kabiri, Amerika mu gukemura iki kibazo hari amapiyo yiyibagije. Amerika isa nkaho yahisemo kuganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa gusa. Nyamara ubutegetsi bwa Kinshasa bufite abantu benshi muri Kongo batabwumva cyangwa se batumvikana nabwo batari M23. Aribo nabo ubona bashaka kuzana ibintu bishya mu mukino. Abo barimo ba Kabila, we ubona uri guhitamo ko M23 aza kujyana nayo, iri kugenda imwakira. Goma uyu munsi nabonye yatangiye guhura n'abakuriye intoza za gakondo zabo, kambita abapfumu. Ejo yari kumwe n'abasenga Imana yo mu ijuru, uyu munsi yahuye n'abasenga izo abo mu ijuru batemera. Ari gukusanya impande zombi, nasa ko ashaka gusiga inyuma. Araganira n'aba M23 gutyo, ariko ku rundi ruhande hari abandi banyekongo bakomeye Amerika itigeze ikonsirita. Abo ba Martin Fayulu, abo ba Moise Katumbi Chapwe, abo ba Dr Mukwege nahoze mbona kuri France 24 nawe yifatira Kabila mu gahanga. Abo bantu nabo ni ikindi gisasu, bashobora kurema ikindi kintu giteye ubwoba. Muri ibintu byabaye ni kumwe umukira ry'umureba ugatura umubi. Ibi byaba bari Kampala bari gutura umubi, umukire ari kurya bagatura umubi. Inkuru wenda yari irimo ikomeye no kuvuga ngo u Rwanda bwa mbere rwihakanye ubutegetsi bwa M23. Yego, amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba One Nation Radio, ni Radio Diaspora Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Yves Nkwemuruge, umusesenguzi tubana hano. Yves, uriwe neza? Ndashima Imana cyane. Izuba riri i Kigali ni ryinshi ku buryo burambye. Harashyushye. Harashyushye pe. Ariko samase turi kwinjiramo. Samase muri mezi asoza kwa gatanu, mu kwa gatandatu no mu kwa karindwi no kuzamura. Harashyushye. Kugeza mu gihembwe cy'ihinga hari izuba rimena agahanga. Uburyo ryaje kukamena ntariyo nibyo byangoye, ariko ni ryinshi. Arashyushye no kumenyera ko ibihe bikonje, ariko n'imihindagurikire y'ibihe igenda igira ibihe hindura. Burya nabonye abantu bari mu bidukikije muri miskenja cyane kuganira n'abantu bo mu bidukikije, bavuga ko ibikorwa bya muntu bizahindura byinshi, ibihe bikavaho, ibihe bikonja bigakonja cyane. Cyagiye gisigaye ubona ama record ugasanga ahantu muri neje bagiye muri minus something kure cyane, ibintu bitabayeho. None no muhashyuha hagashyuha cyane bitewe n'imihindagurikire y'ibihe. Ibyo byo no kubyitegura rwose muri iyi myaka tuganamo, kuko ubona ko nk'uko isi ishyushye nko mu myaka 100 ishize biraruta uko yashyushye mu myaka 1000 cyari cyabanje. Urumva ko ari ibintu biri kwihuta. Turebe no kubyo turebaho cyane mu biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru menshi ari gucaracara y'ubu ngubu bya Joseph Kabila, byo ntabwo tubigarukaho cyane, twabigarutseho mu buryo burambuye. Turaganira cyane kuri M23 kuri ubu ngubu. Mu minsi ishize nubwo twari turi kuganira ku nama yari iri kubera muri Uganda, inama yanitabiriwe na President General Neva w'u Burundi na Yoweri Kaguta Museveni, ndetse na Ambasaderi ni General James Kabarebe w'u Rwanda retired niwe wari uhari, ndetse namubonye wa mugore wo muri Therese Kayibanda Wagner yari ahari, kuko barahura rwose, na nyuma yaho bafata n'ifoto bashyiraho uburyo bwo gushaka ukuntu ibisubizo byashaka. Mbere yuko twinjira muri iyi nama, ubundi bitekerezaho iki kuba ibihugu bizi iki kibazo
aribyo byagira uruhare rukomeye cyane gushaka ibisubizo kuruta uko turi kubona umupira uri guhabwa leta zunze ubumwe za Amerika. Niko byakabaye bigenda ariko siko byagenze, nta nubwo ariko bizagenda. Yego, ibihugu byahuriye muri Uganda ubusanzwe nibyo bizi iki kibazo, ariko aho bigoranye ntabwo bikibona kimwe. Ibihugu biritiranwa, biraziranye, biraturanye, ariko ntibibona ikibazo kimwe. Ndakubwiza ukuri kubaze mu bihugu byari hariya, u Rwanda, Congo, u Burundi, Angola na Tanzania bashobora kugira uko babona ikibazo mu buryo bwenda gusa. Uganda, u Rwanda na Kenya bashobora kugira uko bakibona mu buryo bwenda gusa, ariko noneho akazi intere bafite muri Congo ni izihe, zitandukaniye. U Rwanda rufite izi intere, Burundi izihe, Uganda izihe, Angola izihe. Abo bantu ntabwo ari abantu byakorohera kuzana ikintu kimwe igihe byaba bishoboka. Igituma uyu munsi ubona basa nk'abazanye ikintu kimwe ni igitutu cy'uko ntibashaka gusubiza inyuma. Amerika isa nkaho iri imbere yabo intambwe 50 mu buryo ibintu bigomba kurangira. Niyo mpamvu ubona hanze ibihugu nyine bisa nk'ibyagiye mu murongo umwe kandi usa nk'uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika iri kubyirukansa cyane, iragira ngo bino bintu birangira, ariko uku kwirukanka kwa Amerika njye natangiye kugiramo impungenge. Ntibashobora kubyirukansa kugira ngo batangire gukora ibyo bikorera bagasimbuka imirongo y'ingenzi ishobora no gutuma iki kibazo wenda mu myaka ingahe cyakongera kikaba ikibazo. Nako bizagenda. Amerika ntabwo ikeneye kujya ku muzi w'ikibazo, ikeneye kugica umutwe ikareba ibiyungukira. Rero nyuma gishobora kongera kubyimba, cyane cyane nyuma y'ubutegetsi bwa Trump, kandi kikabyimba nabi. Uyu munsi nizera ku kigero kitari kinini cyane ko mu gukemura ikibazo bazongera bagakora brassage kuno bavanga ingabo n'inyeshyamba. M23 imaze kugira abasirikare mu buryo buri fomo barenga 30,000. Kongo ifite iryibiri, ubwo Kongo mu gisirikare kubiye M23 kane, ariko urebye mu buryo bw'ubuso M23 ifite, Kongo ikubye inshuro zirenga 30. Uri kumva ko mu magambo make M23 irarusha Kinshasa intwaro, sibyo? No, abasirikare not intwaro. Magambo make M23 irarusha par capita, yego bazi abasirikare ku butaka runaka. M23 irabarusha abasirikare. Wajya kureba rero ibi bihugu byose birimo hano no kuza kuganira kuri ibi, Amerika ntiyigeze yita ngo bizagenda gute. Ejo ni habiyo brassage M23 kinjiza abo bantu ubwira ngo bararenga 30,000 hariya, bashobora no kungukira abandi kuri Kabila. Ejo nibongera gushwana urumva M23 izabikeneye kurukirita, ishobora kwita ivanamo babandi muri ya brassage cyangwa se kwa kuvanga ikongera ikarwana. Abantu bakabaye bamenya umuzi w'ikibazo nababo mu karere. Museveni ejo uburyo yagisobanuraga yavugaga ko gikomoka kuri Mobutu na Habyarimana, ariko si ibyo Amerika irabizi cyangwa byitayeho? No. Iyi yari inama idafite ikintu kinini yahindura ku buryo ikibazo kigiye gukemuka, cyoko zifite ikintu yahinduraho gato ku myumvire y'abategetsi bo mu karere. Ya nama urumva ukuri kubimbwira ndi kubyumva kuko ukuntu mbikubwira kuvanga izi ngabo zikajyamo hariya, ejo ikibazo kikongera kikavuka. M23 izaba yibuka ngo afande Yves twarabanaga hano wacu ari muri turi muri M23, uyu munsi ari muri FARDC, kandi iyo scenario abantu ntibayirengagize. Ni ibintu bishoboka cyane ko bivanze byaba bihindutse ikindi kintu. Amerika ntabwo ifite umwanya wo kuza kwanariza ibyo bintu, iranariza amabuye gusa. Icya kabiri, Amerika mu gukemura iki kibazo hari amapiyo yiyibagije. Amerika isa nkaho yahisemo kuganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa gusa. Nyamara ubutegetsi bwa Kinshasa bufite abantu benshi muri Kongo batabwumva cyangwa se batumvikana nabwo batari M23. Aribo nabo ubona bashaka kuzana ibintu bishya mu mukino. Abo barimo ba Kabila, we ubona uri guhitamo ko M23 aza kujyana nayo, iri kugenda imwakira Goma. Uyu munsi nabonye yatangiye guhura n'abakuriye intoza za gakondo zabo, kambita abapfumu. Ejo ari kumwe n'abasenga Imana yo mu ijuru, uyu munsi yahuye n'abasenga izo abo mu ijuru batemera. Ari gukusanya impande zombi, nasa ko ashaka gusiga inyuma. Araganira n'aba M23 gutyo,
ariko ku rundi ruhande hari abandi banyekongo bakomeye Amerika itigeze ikonsirita, abo ba Martin Fayulu, abo ba Moise Katumbi Chapwe, abo ba Dr Mukwege nahoze mbona kuri France 24 nawe yifatira Kabila mu gahanga. Abo bantu nabo ni ikindi gisasu, bashobora kurema ikindi kintu giteye ubwoba. Nose abo mu karere n'irihe tandukaniro bahakora batakoze, dore ko batanabemera abo ngabo? Uretse wambwira ngo umwanzuro ugiye gufatwa na Museveni mu gihe nta mwanzuro yafashe igihe cyose. Oya, n'urugero ntanze ibintu byabaye ni kumwe umukira ry'umureba ugatura umubi. Ibi byaba bari Kampala bari gutura umubi, umukire ari kurya bagatura umubi. Nta kintu byahindura na gito kubihari. Ni ukuganira. Niyo mpamvu na nyine bagiye mu mujyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru wenda yari irimo ikomeye ni ukuvuga ngo u Rwanda bwa mbere rwihakanye ubutegetsi bwa M23. rwabwihakanye cyangwa nuko wenda ari umwanzuro wasohokeye rimwe bagashyiraho umukono? Ubona ko yemeza ko abantu bose bawutoye. U Rwanda ntirwigeze ruhagarara against, ahubwo abantu bajya kure bakavuga ngo koko u Rwanda rwateye umugongo M23 mu kwemera, cyangwa n'iby'itangazo hari ukundi kwemera. Ngewe mboni zanjye mbona kibundi byashoboka umukuru w'igihugu avuga ati kuki ahubwo mutayifasha. Yarabyivugiye bamubaza impamvu afasha M23, aravuga ati icyo gisubizo ntabwo ndi bugisubize. twakuze iwacu, aravuga ati ahubwo kuki mwebwe mutayifasha. Twakuze iwacu batugurira imyenda n'inkweto, ariko uyu munsi nitwe tubibagurira. U Rwanda rushobora kuba rwarafashaga M23. U Rwanda, nibutse abantu, u Rwanda ruhakana ko ruyifasha. Ni kuvuga in case rwaba rwarayifashaga nk'uko rwabishinjwe na Loni, Amerika n'ibindi bihugu by'ibihangange. Ariko aho intambara igeze M23 ikaba yabasha kwifasha. M23 yari ikeneye appui iri diplomatique. Iyo ngiyo u Rwanda nubwo rutajya kwikomanga mu gatuza ngo twakiniye M23 diplomasi, ariko umuntu wese utari kimara arabizi ko u Rwanda rwafashe M23 mu buryo bwa diplomasi na politike. Sinzi nimba M23 yari bizi ko u Rwanda ruyifasha, sinzi nimba u Rwanda rwaraga rubizi ko ruri kwifasha. Ku Rwanda rwarayivuganiye bibero kari even no kuri scene mpuzamahanga. Niba u Rwanda rwarafashaga M23 rukagira abasirikare bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 nk'uko Loni bivuga, byashoboka ko uyu munsi rwavuga rutari ko wahekwaga yakigenza. Byashoboka ko rwavuga rute M23 imaze gukomera ibi bintu yabishobora. Kuki mbikubwira? M23 nyuma yo gufata Goma na Bukavu, abasirikare bayo bamaze kwikuba inshuro 2 zirenga. Abasirikare rifite niba umutwe mu gihe cy'amezi 4 wakinjiza abapolisi n'abasirikare 15,000, uyu munsi ukaba ufite Kabila waje, ndakubwiza uko arazana n'abandi benshi, nawe yababonera andi muri yababereye CIC, yababereye umugaba mukuru w'ingabo. Bivuze ngo kuba umuntu yaza aje kurwanira Kabila bitandukanye nk'uko yaza kurwanira Makenga. Yego. Ahubwo kiretse ni abo resistance ya Makenga, ashobora kuba resistance y'abantu bamwe muri M23 bavuga bati rwose twebwe oya, ntabwo umuyobozi aza guhinduka. Ibyo bitabaye ngo icikemo ibice nka kwa kundi byigeze kugenda, M23 yabibonye iyo wapfuye. Rero u Rwanda kuyihakana hariya bishobora kubamo kuvuga ngo twandi twereke isi yose ko twebwe n'ubundi dushyigikiye inzira zose z'amahoro. Ntabwo twumva uburyo igihugu gifite perezida uzwi twarikonesha ubutegetsi bw'inyeshyamba tutagirekonesheje. Akose ubwo abantu nimba bazi ubwenge, u Rwanda niba rushinjwa gufasha M23 mu buryo bwa gisirikare, M23 yaba yarafashe ari ahantu u Rwanda rutabizi ka control rutabizi gashyira abayobozi batabizi, ntabwo bishoboka. Biragoye u Rwanda rubaye rwarabifasha. Waya nawe uyu nsobanurira ko u Rwanda rufite ijambo muri kano karere, biragoye ko hari umwanzuro wafatwa u Rwanda rutawuzi. Niyo mpamvu rero mvuga ngo u Rwanda rushobora kubikora ku mpamvu zo kubwira amahanga ngo twe nta kibazo tugifite, kandi koko nta mpamvu igihari ifatika wenda yo kuba bafashe M23 cyane, cyangwa rukabikora kuko ruzi uko ibintu bigiye kurangira. Ariko icyo mpa amahirwe menshi u Rwanda ino mvugo niyerekana ko rugiye kujya rwitaza ibintu bya M23 cyane, ibiba bagashaka isura yarwo bakayibura, n'igicucucu ntibakibone neza. Ariko se none Museveni nawe
muri ibi bibazo ntabwo avugwaho rumwe, cyane cyane n'aba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko ibi bintu abizi neza. Urebye ibyo umuhungu we atangaza kuri Twitter ntahakanwe, bigaragara ko ugiye ushyize mu gaciro no kugereranya amarangamutima ye yajya kuri M23 kuruta uko yajya kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngendeye ku byo yatangaje. Ukurikije ijambo rye, yego, ukurikije ijambo rye ari kuri M23, ariko Museveni ni indyarya cyane. Yego, Museveni muri 87 yaje mu Rwanda ajyana na Juvenal Habyarimana i Huye muri Zari, avuga ati nta muntu wagutera rwose avuye iwanjye, ntibishoboka. Yanamaze umwaka umwe ku butegetsi Museveni. Buriya Habyarimana yagiye ku butegetsi imbere Museveni, kuko Habyarimana yagiye muri 73, Museveni agiye muri 86. Museveni yaje ku butegetsi Habyarimana amazeho almost imyaka 13 ku butegetsi, urumva yari duwaye. Museveni video irahari, nta muntu wagutera avuye i Bugande. Ndako hari abantu bari ibigoryi muri politike bavuga ngo impunzi zagutera, ntibishoboka. Muri 90 nyuma y'imyaka 2 n'amezi byarabaye, sibyo? Museveni biriya yavuga ngenda mutinya. Yavuze ko ibibazo byaje muri aka karere byatewe na Mobutu na Habyarimana, kandi ibyo avuga birimo ukuri. Ariko sinekeza ko ukuri yakora, ariko Museveni ajya aganira na Tshisekedi iyo bari kumwe, hatari abandi. Ni umuntu ntinya nyine. Ibyo yatangaje ku ruhande rumwe ndabibonamo ukuri, ariko ntabwo nizera ko ariko kuri mu mutima wa Museveni. Hanyuma urabona ute ubushake bw'ibihugu mu guha inkoni yo gukemura ibibazo akarere bitewe n'ubwitabire muri iriya nama? Ubushake nta buhari. Ntabwo mbwira ko inama ireba abakuru b'ibihugu 12 ibonekamo abakuru b'ibihugu 2 cyangwa 3. Ubanza hari 2 gusa. Hari Museveni wakiriye, nawe ushobora gusanga ari uko yari yakiriye. Na Evariste Ndayishimiye umuzaniye ubuyobozi bagiye gukora handover. Nawe bagiye gukora handover. Birashoboka ko iyo handover Joao Lourenço Gonçalves wapi, Tshisekedi wapi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wapi, nyine biriya birakwereka ikintu gihari. Ariko ku rundi ruhande ishobora kuba absence yo kwanga guta umwanya. Kwati turata umwanya ubundi ntituzi ko Amerika ari bifite mu biganza. Bashobora kuba ari uguta umwanya. Ariko Amerika ntiyabigiye guprofitira mu kunanirwa n'ubundi kw'ibihugu bya hafi, kuko ndabyibuka neza. Nta muntu rero ujya uvuga ngo mu ntabare atageramiwe. Ibihugu byo byari byarabinaniye, Kongo iritabariza. Umukuru w'igihugu yabigarutsemo nyuma y'ifatwa rya Goma muri ya nama yabaye virtual, yavugaga n'ubona ari gusobanurira abantu, avuga ko yavuganye na Ramaphosa, avuga ati hari ibintu byabaye nk'umuhango wo gufata amafoto. Dushobora gusanga abantu barabitakarije icyizere kubera ko ari umuhango wo gufata amafoto. Niyo mpamvu yanze kujya muri yango, aravuga ati kwari uguta umwanya. Yego, uracyadusobanurira cyane ku bijyanye n'iyi nama n'abantu bayitabiriye ndetse n'icyo twayitega. Ariko urabona ko no muri Kongo bitari shyashya. Kabila ukuza kwe muri Goma abantu barabikemanga. Hari umuntu twaganiraga kare ndi kumubaza nti se bishobotse ko Kabila agiye kwinjira muri M23 kuri gahunda izwi na Kinshasa mu kwisenya mu buryo bweruye? Reaction ya Kinshasa wabonye yarabaye hashi cyane nkuko yabaye ubwo bihuzaga na AFC M23. Uyu Kabila we no kwizera 100%. Ndi kuvuga ku ruhande rwa M23. Kabila abaye ari umugambanyi uri kugambanira M23, yaba ari iherezo. Nuko ahubwo abantu bemeza ko ibintu bya Kongo biragoye. Bamwe bakeka ko Kabila imyitwarire yayiziranye na Tshisekedi ari nka filime bakina ko bari kurwana, ariko nta kurwana guhari. Aho kugira ngo Tshisekedi yorohereze Kabila mu mugambi we. Hari nano bakubwira ko na M23 ya mbere yabayeho yo na Kabila batari bahanganye, ko bari babiziranyeho. Rero kuganira ku bintu bimeze nk'amateori de complot cyangwa speculations biragora. Iyo ndebye umubare w'abantu bapfa, nkareba imbaraga zakoreshejwe mu kubaka igisirikare, nkareba ibyabaye, Tshisekedi yari real mu kurwanya ino ntambara. Ntabwo mbona Tshisekedi nk'umuntu warwanye ino ntambara ariko jijisha. Bibago ntako atagize kuba yaratsinzwe, mbona ko yakoze iyo bwabaga gutsindwa mu buryo bw'amasasu Tshisekedi yari yakoze ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye. Ntabwo mubona nk'umuntu wari uri muri filime. Kabila kuba yaza amahanga ari ku isi na Tshisekedi rero nkuko ba Martin Fayulu n'abandi babitekereza, nabyo biragoye.
biragoye kubibara gutyo pe, bikubiye gake. Ntabwo mbona Kabila yaza muri ibi bintu ari kumwe na Tshisekedi. Aba bantu uburyo bashwanye, ibyo bapfuye birazwi, uburyo babanye birazwi, uburyo umuryango we wagiye uhungetwa birazwi. Ntabwo yari kuba ino myaka yose agenda amahanga bigize. Babaye Kabila na Tshisekedi baziranye ku isi ryo kuvuga ngo Kabila itware gutya kugira twinjirire M23 tuzayisenye ntizongere no kubyuka. Baba babaye abakinnyi beza ba filime ba mbere. Na script yaba yaranditswe n'umuntu w'umuhanga nka Nyabyenda na Risisi cyangwa haba kubaho Yasente. Ndetse na M23 baba bayisenye birangiye. Ukubiri kuvugwa ko bafite ibyo baziranye bibaye biri muri uwo mujyo kwa heri M23 ibyo byaba birangiye. Cyane rwose. Hanyuma mu gusoza nabonye hari raporo yakozwe na Amnesty International yerekana ko hari ibibazo bikomeye cyane mu bice bigenzurwa na M23, bavuga ko hari ibintu bya toca byo guhonyora uburenganzira bw'abantu no gutwara abantu mu buryo butakurikije amategeko. Izo raporo zo zivugaho iki? Ubundi muri aka gace byabura kuba hari abantu wenda runaka bakihishe mu bantu bakuyemo imyenda bakaba civile, M23 ikabahiga, ubwo bibafasha sibyo Amnesty isohora? Izi raporo biragoye ko zakuvuga neza uri kurwana n'ubutegetsi. Biragoye, unazitayeho ntiwagera ku bintu byawe. Ibyo bashinje M23 nemera ko bishobora kugira ukuri, ariko ukuri guke kurenza kuyihonda. Ntabwo bayibeshyera 100% bagira buriya n'ikinyoma kigira aho gihera, ariko ibindi mbibona nko kuyihonda kurenzaho. Ni nko kubona nayo uyu munsi yakoze press conference yerekana ko imibare berekanye abantu bapfuye ifata Goma atariyo, bavuga 3000 kikavuga abantu 800. Haba hari itandukaniro hagati y'ukuri n'ibivugwa. Iyo ubirebye ntabwo bihura 100% rwose. Ntabwo bihura. Ayivereka ngushimire cyane. Wakoze cyane.